Hey, Mr. Spider-Man, set my car free. Ma čekaj, stani što radiš to, auto mi je ovo jedini. Ma stani, vrši tu sliku sad, to nam ne treba, vjeruj mi. Zar je problem ovaj auto, na sekundu sam samo stao. Da ovo skinem riješeno, evo pričekaj na stavi dok riješimo to. Slušajte gospodine, nije do mene, već potvrdili su mi nalog. Ma, direktore, šefe, šerife, kompa Mr. Spider-Man, nećeš mi valjda zbog ovog problema radit, to ćemo... Ma vidi koliko automobila ima, što na onog nisi naletio, nego ovaj moj mali sad, nemoj meni sad pričati, troje djece na doma čeka, troje djece i 3 bake, jesi li to ikad čuo? Ma Mr. Spider-Man razumi me, nemoj tako. Ma čekaj, jel ja to čujem dalmatinski naglasak? Ma ti si moj! Ajde, riješit ćemo to u sekundi. Ma daj, nemoj, molim. Ma vidi auti treba. Ma evo, ogredi auto. Ma nemoj, molim te, ja ću ovo prijaviti. Nema šanse. Ma daj, molim.